Pentecost program clear tu te chibevek ule Vanlalhmachhuana kania Mizoram UPC rongbol na chanchin thar thlirin ilongai thlang u General Headquarters roi tu te rongbol na longai thlama sa ila General Superintendent Reverend Thanglian sang chume ni som pali in rin ni zana tang hian din thar bial in revival in khom an nei tura thusil rongbol na nei dona pathian ni zan thleng hian din thar ko ran biakina he hun hi man aniang General Secretary Reverend Saenga Sailo chu scholarship dia kon bial Missions Department Revival in Khoma thuril rongbol na nei turin meni sompali in rin ni hian azin chuaka pathian ni zan thleng he hun hi man ani dona General Secretary hi thotran ni hian aizol alo let leang General Sunday School Department Secretary Reverend Bilal Chan himachu meni som pathum zirtop ni khan lunglei sau le lungsen biala te Sunday School campaign nei turin azin chuaka Reverend Bilal Chan himahime ni som pasari thole ni hian aizol alo let leang General Missions Department Chairman Upa Andrew Lalding lian chume ni som panga pathian ni hian tanril kausana missionary support campaign aneyang Mizoram UPC Puipa Committee chume ni som pakhat ni lai ni khan conference hall General Headquarters Office an thukhoma Executive Chairman Upa Silal Ropiang an kai hruain Mizoram UPC malakna turpoimo taktak an soihau Anthure langsar zualzinga Mizoram UPC dan puibu chut tharle te scholarship dia kon bial new builum muna preaching point ding thar ne na tran puina pekte kumsani somni pani pastor teram mutla ogasa pastor teram mutna tura bultran nan crusade fan atangin sumsang son ni se ti le revival team ten rongan bolna konga chakjok ma an lak theinan revival committee te thunei na pek bel tha an tia Southern Zone Sakordai bial le Sairang bial ten crusade fund an deal chu pek an rem tibok Puipa committee chuan June tha atanga December sangni somni pani chunga crusade fund atangin heng huna te hian tirko roi ni se an tia tuidam kortha bial tuirial zemabok bial si thiang reng dil bial saikhothlir bairabi bial sangau cheural bial hruitezol mongbu bial Mautlang, Vatruam Pui Bial, Zetet, Lungsen Bial, Tentlang, Sersi Bial le Ngaizol, Kozol Veng Thar Biala te, Heng Baga Hian Puipa Committee chuan Reverend Shang chuan thanga Meni Khata, Superannuation Benson at Suak chu, Athana Hun Meni Somni Hian Conference Hall, General Headquarters Office Buat Sai Ni Se Antia, Raurel na Sang Zoka Thentur Engamazat and Railbok Ani. General Missions Department Executive Board chume ni som pani ninga ni khan Department Secretary Quarters an thukhoma Mizoram UPC Missions Field ta malak na tur sang soi hovin Chairman Upa Andrew Lalding lian an kai hruai an thure langsar zualzinga akram huna kaushan ram tur leite Garo Hills Daden Giriya biagin mun tur ram leite Karimganj le ache vela missionary tirte Missions Field ta thok tu te mamo sang ngai tuale thom that ngai te thom ni se ti te atela heng baga hian General Missions Department Executive Board chuan Agra Field Pasgain Khera ko Shanthar en Kol Turin Prince Dilip Kumar su worker tan an labok worker lak tharlo mantur hi upake lal than tluanga zonom te chung ko chuan thatin cheng sang riat an tum don ani General Missions Department Executive Board chuan hemini hian voluntary missionary kal du te interview anei puiboka Eden Parmoi Apa Reverend H. Lalron Kima, Tuikho Tlang, Pentecost Mission School North Bengal Area Thok Tu Le, Tirkaularin Chana, Apa Si Vanlalhmachhuana Le, Bualpui North, Karbi Anglong Field Thok Tu Tein An La Ani. Mizoram UPC Literature and Publication Board Le Literature Committee, General PYD Trang Kopa Buat Say, Pentecost Fakzai, Top 20 in Elna, Zan Khana Chume Ni Som Pani Ninga Ni Zan Khan Din Tharko Shan Hola Nei Chan Ani. Pentecost Fakzai Top 20 a hian mi somni pani omin zan khatna a hian mi som pakhat in lalin in ti siakna an neya zirtop zana thohni na neile ni in mi som pakhat ten in ti siakna an neile ani Pentecost Fakzai hi General PYD YouTube channel a live apek chu thin ania zan khatna hi me ni som pali in rini zandaria ta zonet bo bela pek chu ani anga zan ni na hi me ni som panga pathian ni zandaria ta zonet bo bela pek chu ani bokang Pentecost Fakzai top 10 atling te hi General PYD kal tlangin social media voin in rin ni hian tar chu an ni dona
kar le ni som pakua le ni som ni nga ni le zir top ni zandar sari le chan ve hian top 10 in ti siak na nei le aniang bial chung rong bol na chanchin lo ngai thak chun zomila bong kon ko shana me ni sari in rin ni khan pathian choi moina nei ani he choi moina hi upa h vanlal digate chung kuakal tlanga nei ania zir top zan atanga pathian ni zan thleng khan revival nen ko shan hoten lim takin an manga reverend zoram thara din ati chu speaker ani pathian choi moina hun man chung hian pathian tharau thiang lim dong tharmi engmo zat omin mithar pakhat mizoram upc a lomlu ani bok speaker hi ati atangin zirlai thahnem takin an troi oma bial chunga zai thiam ten zai rong bol na in khoma piang in an nei thin ani bong kon ko shana hian pathian choi moina nei tur chung ko thum puan lok an om mek bok ani bong kon bial thuam pui ko shan biak ina me ni atanga ni riat pathian ni mangkhan thuam pui pyd te chuan crusade an neya lal thazuali chol mun chu speaker atan man ani he crusade a hian pathian thuthlung le pathian pakhat thu zir ho thin ania thalai zinga tharau thiangling dong tharmi engamazat amin thuam pui ko shan pyd te chuan hlok thlak an ti hle ani headquarters ko shana po me ni sari in rin ni khan zarem thanga te chung ko chuan pathian hne na lom thu soina an neya upa david lalpar tlana chu speaker ani he lom thu soina in khom hi zir top zana tang khan nei chan ania ko shan hoten revival nen hlim takin an manga bial chung le pon atangin chimtu an thahnem hlea pathian ni zan thleng khan lom thu soina pual hian pathian biak in khom hi nei ani headquarters ko shana hian lom thu soi tur puan lok chung ko engamazat an om mek bok ani thingsai ko shana me ni sar in rin ni khan tul upa siam moi te chung ko chuan pathian choi moina an neya pastor c lalming sang a chu speaker ani pathian choi moina in khom hi lunglei district superintendent pastor rt lal chanpuya le tirkau zorem moya pcc vice chairman te chuan an man puya bial chung le pon atangin chimtu engamozat an ombok he hun ni revival nen hlim taka man ania tharau thiang lim dong tharmi engamozat omin he hlim nakal zela hian me ni kuwa tho tan ni khan pathian choi moina thingsai ko shana nei chun zom le ani mizoram upc revival committee noya zeptha revival team te chu thingsai bial h bualpui khuwa hian rongbolin an om mek ani cholmun bial zonuam ko shan biak ina me ni sari in rin ni khan zonuam pyd te chuan thuthlung choi moina an neya dilkon bial tu pastoral lalhmachhuana chu speaker ani he choi moina in khom hi zir top zan atang khan nei tan ania pathian ni zan thleng khan revival nen an hmang ani khozol veng thar ko shana po me ni sari in rin ni khan lal ro chhara te chung ko chuan pathian choi moina an neya pathian ni zan thleng revival nen he hun hi an hmang pathian choi moina in khoma hian bial tu pastor zion ram ngai le tirkau hs lal ro sang ate chuan thuhril rong bol na an neya bial chung le khozol veng pui bial atangin chimtu an thahnem le ani khozol veng thar ko shana hian pathian choi moina nei tur chung ko ni puan lok an ombok me ni riat pathian ni chhnu khan khozol veng thar bial chuan tuimuk luya thuthlung mai cham an buat saya bial chung atangin mi za chuang an kal khom he thuthlung mai cham a hian baptisma rong bol na buat sai ania bial tu pastor ko ta mi somruk pahni te chuan lalpa i suam hingin baptisma an chang ani baptisma rong bol na an nei zo nu hian khozol khochung fangin pathian pakhat thu puan chuana kong zo an nei bok churachanpur bial led te chuan me ni sari le niriat pathian ni mangkhan seminar kam revival an manga he hun hi general led hruai tu ten an ho ani churachanpur bial led te hian me ni sari in rin ni khan seminar an neya he hun hi session nia thenin chokmalama nu te mo phurna ti thupui an zir hova lalchan pui secretary general led chu resource person ani chun session a lal than sangi general treasurer chuan thiang hlimna ti thupui mangin kalkhom te zirtirna ape thung ani inrini zana tanga pathian ni zan thleng khan revival program man ani boka lalrin thari ebm lalrin thangi ebm le lallom kimiten pathian biak in khoma thuhril rong bolna an nei ani churachanpur bial led seminar kam revival hi pathian ni zan khan atriak ani imphal bial el phaikot kaushana crusade kem le revival program hlotling taka man zo ani crusade kam revival hi mei nili atanga ni riat pathian ni thleng khan an neya pastor andrew singson chu speaker ni in reverend lian kolal singson le tirkau lalaten he hun hi an man puibok mei nili ni lai zan atang khan crusade hi an nei tana camper som ni pakua omin
pathian thu thlung pathian pakhat thu le ko shanti thu pui te zir hona an nei thin ani meni sari le ni riat pathian ni mang khan revival program an mang boka he huna hian tharau thiang hling dong tharmi engemaw zat omin pathian ni chawma in khom bana reverend lian kholal singson chuan mi som pali lalpa isu mingin baptisma a chantir ani churachan purbial crusade kem kam revival program hi pathian ni zan khan atriak ani reng dil bial le kortha bial pyd te chuan me ni sari le niriat pathian ni mang khan borai ko shan biak in reng dil bial a join revival an manga bial ni atangin pyd member an kal thalea he join revival in khoma hian bial pani pastor tele pyd hruai tu ten thu hril rong bolna an neya kal khom ten revival nen he hun hi hlim taka mangin pathian ni zan khan atriak ani he join revival limna kal zela hian me ni kwa tho tani khan upa lal ming thanga te chung kwa chuan borai ko shana pathian choi moina an nei bok agra field patsgai khera a ko shan thar din ani me ni riat pathian ni khan patsgai khera a mi thar somnga pakua chung ko som panga te chu mizoram upc a lomlu an nia pathum lalpa isu minga baptisma changto tenen an vain mi somruk pani te chuan patsgai khera ko shana hian bul an tran don ani patsgai khera hmuna hian kumsang ni somni pakhat july tha atang khan gospel crusade buat sai ania thlatin deuh thaw crusade hi nei ni in he rong bol na kal tlang hian chung ko som pani te chu bultran pui an nia home crusade te nei puin akha to ka in khom ho na te nei thin ania pasgai khera hmuna ko shan din ani ma thleng hian bagichi ko shan biak ina chung ko som pani te hi an in khom thin ani pasgai khera ko shana rong bol tu tur chu upa ke lal than tluanga zonuam te chung kwa chuan kumin chunga tan an sponsor dona agra field te an chunga an lom hle ani thingfal bial mualcheng south ko shana me ni riat pathiani khan mithar pakhat mizoram upc alomlu ani bok mualcheng south a hian polar revival team ten rong bolna an nei mek ani mamit bial dam dia preaching point a po me ni riat pathiani khan mithar pathum te chu tirkau zion ram ngai an mizoram upc alom lut bok mamit bial chuan me ni sopali atangani som paruk chung hian dam dia ya work camp na in tirkau quarters saknatlang an nei don ani kamun bial ram thar shai chu ko shana me ni riat pathiani khan choma in khoma reverend h laltan khuma bil tu pastor chuan mithar paruk ko shandang atangin mizoram upc alom luta an fate pali hi bial tu pastor chuan pathian hne na ahlan ngal ani baira bi ko shana me ni riat pathiani khan bial tu reverend r chong khuman choma in khoma nauhlan rong bolna aneya pathiani zan pangbal kon ko shan in khoma mithar mizoram upc alom lut bok mithar lom lu te hi mi som pakhat chung ko ni an ni a in khom bana lom lu zinga mi pali te chuan lalpa isu mingin baptisma an chang ani pangbal kon ko shana mithar lom lu na in khom hi baira bibial secretary upa lal chuan lianan atel pui bok not kholek bial kholian khuwa me ni riat pathiani khan mithar panga mizoram upc lom lu an nia pathiani zan khan not kholek ko shana mithar pakhat mizoram upc lom lu ani bok not kholek bial a hian tirkau lal transiam chu marchak district chuan aroi mek ani thingpui kwal khuwa me ni kwa thotran ni khan mithar som pakhat mizoram upc lom lu an ni heng mithar lom lu te hi ko shandang an nia an biak in nen hian barak valley bial tu reverend wa men thangan mizoram upc alom luta tir abraham elzo te le tirkau lal thu thlunga ten bial tu pastor hi an troyo mani din thar ko shana me ni som pakhat ni lai jang khan mithar pali chung ko khat chu ko shandang atangin bial tu reverend hc lal thamuanan mizoram upc alom lut mithar lom lu na in khom nei zo ani nu hian baptisma rong bol na buat sai ania lom lu zinga mi pakhat le ko shan mi nisa mi pani te chu lalpa isuam minga baptisma chantir anni kolasip dia kon bial new builuma me ni som pakhat ni lai ni zan khan gideon revival team te rong bol na kal tlangin mithar pakua chung ko khat ami te chur mizoram upc lom lu anni bok lengpui bial dilzol ko shan biak in sakmek chu me ni sari inrin ni khan west serzol ko shan pyd sarang bial te chun wak kem nein an sak chun zoma lengpui bial te an chunga an lom le ani lengpui bial ro pui chip ko shana me ni riat pathiani khan mithar chung ko khat mi pali te chu mizoram upc lom lu an ni bok chatlang bial pyd te chuan me ni sari inrin ni leng khan rajiv gandhi stadium mualpuya inti hlimna an nei inti hlimna nei ma hian hun sertoi man masak ania upawan ne pudai te president general pyd chuan man puin program pathian hne na hlan na ania
in ti hlim na chu nei zui ania chatlang BLPYD te chuan football le in ti siang na sang nen he hun hi an hmang ani chatlang BLPYD Traffic and Security Committee chu mei ni riat pathian ni chnu khan BLPYD President tualupa Vanlalhmachhuana khiang te kai hruaina hnuaia an thu khoma kumsang ni somni pani General PYD Conference Assembly Center hmuna nei tura Traffic and Security na chaltlang BLPYD ten an tho tur chungchang te ngai tu in malak dan tur sang an rel chatlang BLPYD Traffic and Security Committee chuan in khom pui chunga duty tur BLPYD member somnga an ruata BLPYD board athen tur budget an ruam han bok ani chaltlang Vanlalhmachhuana Sport Complex vengthlang preaching point biak ina mei ni riat pathian izan khan kaushan hoten pathian biak in khom na ma saber an nei he in khom hi preaching point chairman upa H Vanlalhmachhuana na kai hruaya BL chairman tirkau H lal rongbolan hovin anne na tang hian fui na thu ngai thlak ania Vanlalhmachhuana Sport Complex vengthlang hmuna chaltlang BL in rongbol tu atana anda tirkau lal soma boy tlung chuan thuhril rongbol na anei thungani preaching point te ashrana anin khom na masaber hi Vanlalhmachhuana Sport Complex kaushan te chuan biak in kharin an man puya revival nen he hun hi hlim takin an hmang ani sarang BL West Serzol kaushan PYD te chuan mei ni rok zirtom ni khan an advisor tualupa PC latlan zova hovin lengpui BL dilzol hmuna biak in sign work kem an neya PYD member thok chuak an thahnem hle West Serzol kaushan PYD te hian dilzol kaushan biak in chuat chungin mei ni sari in rin ni khan an zo fel ani sarang BL phunchong kaushana mei ni ruk atanga ni riat pathian ni mangkhan pathian choi moina program man ania pastor ke zoram chanthanga na thial BL2 chu speaker ani pathian choi moina nei tu te hi upa VL limpuya te chung kwa ania zirtop zana tangkhan revival ne na man chan ni in BL tu pastor sila rosiaman pathian biak in khoma kai hroi thina BL chung le pona tangin chim tu an thahnem hle ani phunchong kaushana hian pathian choi moina nei tur puan lok an om mek zelani sarang BL ngal chom kaushana mei ni riat pathiani khan mi thar chung ko ni mi som pakhat te chu ti kausi mal som sanga kaushan chairman chuan Mizoram UPC alom luta nauhlan rongbol na anei bok ole khati zong khatun kar chunga Mizoram UPC rongbol na chanchin thar kan thlir le ngai thla khau thei te chu ani e